Hej, profesionálny gameplayer. Bodri sa. Viem sa zdvihnúť. Yeah, v chladnom januári, yeah, v zelenom jaguári. Tento je ako úplný kokot. Toto je úplný idiot. Dneska sa nehuláka, To bolo čo? Dneska sa nehuláka, dneska sa jaguáre, dneska sa ne... Či ešte sa hrajka. No, idem poslednú, chlapci, či skápeme, ale... Dneska sa zhuláka. Počkaj, ešte som mi dal ready. Hlavný kotvič tu je? Ten je tu vždy. Zase robíš showmana. Zamaskovala svoj skill. Hej, profesionálny gameplayer. Dajte ready, kurva. Keby som mu takú najebal, chlapci. Jako? Čo je za shit pojebaný, mi povedz. Jak toto kurva môže niekto počúvať, mi povedz. Jak? I'm nothing but a lean, me killing machine. A bitch's wet dream, I be giving them cream. Aim for the head, I'm so ferocious. Dope to your beat, we straight bringing you that rope shit. Focus. My vision ain't impaired when I hit them. Niggas getting scared cause I tear up my victims. Grizzly bear don't care about fishes. Who wanna test me, who dare to try fishing? No one, I'm the demon of the shogun. Niggas think they sick, I'm the potion. No jokes, now let's roll one, get open. Take you to the motherfucking death. To je akože... Počúvam to ako... Je tu nejaký čašok, ktorý má... Aha. Takže toto bude on. Ja neviem, jak to úprimne, ako ja si metal vypočujem, rock, pop, ty kokot a nejaký do piče, R&B, čak si sračky volajú, ty kokot, všetko, ale toto je ako totálna pičovina. Ja si sú killerík za 2 kápov, ale v tomto sa nezhodneme ani za piču. Serus! Nie je to prasa skurvené! Nie je to prasa skurvené! Ty koko! Tam ich 10 ja som zase to prasa už druhýkrát! Robíš si piču zo mňa? Bože môj! Zase to skurvené prasa! Jebnem do seba, ty koko. Aha, žijeme. Nie mňa! Áno, však ako pohode, random hook, resta proste priťahne k sebe, není ako problém, ty kokot. Aha, ani mňa nechcel hodiť, aha, videl si to? Random hook, ty kokot. Priebaný, chlapci, už mám nervy, ja to hrám 2 sekundy, ty kokot. 2 sekundy to hrám a už mám normálne tep 200, ty kokot. Boha. 2 sekundy to hrám, ty kokot. To mi, nie, to mi nedal z ultimu, že? To mi nedal! Čo? Jak ma... Prečo? Čo tam stalo, chat? Čo tam stalo, že som dal ultimu a ten mi zabrzil? K čím? Oh, bože! Lux, zomre, dívaj sa. Poďme ho rozjebať do domu. Bukake náčo. Myslím, tak. Posom sa kurva, som sem tiež lutnúť. Bulanci, Sapsong od 0. Peniaze za product placement pre mňa vďaka 700. Za product placement pre mňa vďaka 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Ako funguje zarábanie na YouTube? Si za predaný, všetko robíš len pre peniaze. Si za predaný, všetko robíš len pre peniaze. Si za predaný, všetko robíš len pre peniaze. Si za
ještě před lidma. Já vždycky, když mi dopíše, tak se to ztratí. A všichni jsou strašně fajn. Mě strašně trapný, točit před lidma. Točit před lidma. Točit před lidma. Prečo to vlastne počúvam? Prečo to vlastne počúvam, kurva? Vík si videl? Protože by si ju šukal. Šukal. Čo to je za skurvené slovo? Yeah, I'm down with that. Dodal Luma permanent. Na tom nebolo nič smiešne. Nič. Ty pičare tam. No kurva! Ale do piče, chodte kurva! Chvíľku ma necháte do piče! A tá kurva prečo tam strieľa tá naša skurvená ona? Merci do piče, miesto healu tam strieľa s tou pištolkou. Prosím ťa, zoberte to, prosím vás. Vlastne pič, my to máme. Feels good man. Tonight,